Okay? Banduku bapenzi siku mingi, hata na mie vraiment, banasemaka, sio mkiswahili banasemaka nini? Mina ba miss, siku mingi kwa hii page. Mina najua kakaangu Mark Lushumba alikuwa hapa, alikuwa na ba upgrade, alikuwa na bapatia ma historique ya bietu biku maneno yako napitikana muinchi, donc j'espère que vous êtes quand même au courant, mabitu ya politique, bon mie nilikuwa naangalia un peu directif, oui bien sûr, mimi nafanyaka politique, mais aussi nilikuwa na réfléchir peut-être hii mwaka aussi ya mupya nilete aussi ma concept zingine, et surtout munajua bien sûr mi dama sawa mimi nafanyaka ma éveil ya conscience, ma sujet yenye ziko mbalimbali, peut-être aussi ma sujet za société, ma sujet ya ma famille, ya ma jamaa, tout cela, ok? Hii mwaka meme nilikuwa na réfléchir, peut-être aussi nous devons parler aussi, tulete bitu mingi ya afya, afya santé, unasikia? Santé, kwa sababu mu communauté yetu kuko batu ba mingi benye biko banakufa mamor yenye mimi naweza kuita mamor premature. Okay? Mamor yenye inaweza kuwa mamor premature. Oui, hatuwezi kukatala, lufu ni lufu. Kama Mungu alisemaka ama alikuandikiaka aseme siku yako itakuwa siku fulani, haiko shie njo tunaweza kukataza, okay? Mais je pense que aussi kuko aussi ma information ama yenye ina manke mu ma communauté, batu biko banakufa mamor premature, vous comprenez? Et si nous pouvons, tunaweza quand même saidiana kukua tunapatiana aussi mashauri yenye inaelekea afya, ça veut dire santé, inaweza aussi kusaidia communauté un peu kidogo, okay? Kaka nauliza se nilikuwa wapi? Bwana, nilikuwa wapi? Niko tu. Mais nilikuwa ku Front National. Front National kule. Mnajua mimi nachezaka mu maekipe za mingi. Juu niko joueur wa bien. Niko joueur wa bien. Mimi nachezaka mu maekipe za mingi. Bana nilikuwa na ninunua. Sasa ingine mimi naenda kucheza ku Front National, sasa ingine mimi naenda kucheza ku All Star, sasa mimi narudia tena huku, njoo maana mko mnaniona. Juu nilikuwa nacheza ku Front National. Kule kuba macheza Mangala. Nilikuwa nacheza kule. Bon, mais de toute façon, mu décembre, mu fin ya mwaka, mimi nakamataka un peu aussi temps pour moi-même. Vous voyez? Chez quand même tuko ba repos quand même. Tuko na chez batu ya dunia na chez tuko na besoin quand même ya repos. Ça moi aussi tunakamataka ka repos kadogo, OK? Mais seulement kukuya tukubambia kama bon, nous sommes ensemble. Tuko pamoja, tutaendelea na piganisha kidogo kidogo, kuangalia gisi gani tutaendelea na partager, kugabula akili, surtout na binye biko binapitikana kwetu ku Kongo, okay? Bandugu bapenzi, nibachekeshe kwanja kidogo, kuko page moya hivi yenye iko ku Facebook maintenant, et niliona batu ba mingi baswahili muko deja kule kwa ile page. Page banaita culture et tradition, la culture et la tradition congolaise. Niliona baswahili ba mingi muko deja kule, okay? Nilituma publication mule. Publication ilitosha polemique. Munajua tu mi dama sawa. Mi sipendeke masije yenye, sipende masije zenye ziko za pete, za pole venye abina mana, okay? Mi napenda masije ziko dur, vous comprenez? C'est là où munana masije zenye ziko batu bana considérer un peu tabou. Ce sont les sujets qui sont très importants dans la société. Njo anini, juu mubile biote bana considérer kase biko tabou. Njo kwenye verite inakwake inajifuchika pale. Munajua? Na njo maana mimi nasema kama mimi hii page yetu ni tuseme ukweli. Kwa sababu ukweli njo Mungu. Kama tupendi kusema ukweli, tunapenda tu vya chini vya kufuchika, hatuta sortir. Donc kuko page moya aseme jinake culture et tradition congolaise. Mimi nafika kwa ile page, mimi naona bandugu yetu baswahili ba mingi muko mule, antuka badada ya Kisangani Boyoma muko mule ba mingi sana. Badada ya nani njo siaona mule sana. Badada Bakatanga siaona mule sana. Peut-être muko, mais peut-être mko mna réagir et tout. Mais badada wa Kisangani na badada ya Kivu, tuko kule ba mingi sana, okay? Mais ni bachekeshe kwanza. Mule mwele page
nilienda kuandika hivi parce que c'est un constat que j'ai remarqué ça fait un peu plus longtemps. Kuko constat moi niliremarke batu ya Bukavu na batu ya Goma, okay? Batu ya Kivu, okay? Batu ya Kivu ba mingi juu ya hii mahistoria ya Banyarwanda ba mingi munanja kukatala identite yenyu. Ma identite yenyu ça veut dire meme majina zenyu, okay? Juu batu ya Bukavu na batu ya Goma, Nord Kivu na Sud Kivu, muko ba batu ba mingi benye muma culture yenyu, muma tradition zenyu, muko na majina yenye iko na marerere. Sasa mutaanza kukimbia majina yenyu ya marerere juu aseme bataba konfronte na Banyarwanda. Hapana. Hatuwezi kukimbia kameme majina zetu juu aseme muko munaogopa bataanza kuba konfronte na Banyarwanda. Hapana. Kama jina yako ni Mirindi, uko Mirindi. Kama jina yako ni Inzigire, uko Inzigire. Hautakimbia ile jina, ni jina yako. Vous voyez, ba Congolais vraiment, misi kuena ba comprendre. Bandugu, sa zile weye uko mutu wa este, jina yako kama Birindwa. Hautakimbia jina yako ya Birindwa. Aseme jua nini? Juu ba Congolais wengine batanja kukususpecter aseme uko Munyarwanda. Non. Vous comprenez? Tunapasha kukomprendre quelque chose. Éducation mu Congo, éducation ya personne, éducation ilikufaka, okay? Éducation nationale, ama éducation ya kutafuta kujulisha peuple congolais, qui sont les peuples de l'Est, qui sont les peuples de Katanga, quel est le peuple de ya kule makote ya yetu ya Makisangani kule. Shie tunajuaka tu, unaona ukienda ku west de la République, kote ya Kinshasa, Baba Congo, Bandundu, tout l'Équateur, ile west. Batu ya mingi ya kule banazania kaseme Baswahili ni tribu. Unaona? Banasema ukienda ku west kule utasikia banasema katwase bino Baswahili wana. Nye Baswahili, okay? Jua nini? Juu hakuna ile education. Hakuna mtu mwenye anakamata kata ya kuambia bakongole kubaedike, kubaambia aseme Baswahili haiko tribu. Baswahili ni groupe linguistique. Hakuna tribu ya Baswahili. Oui, muna tu kategorize mwa ile groupe linguistique ya Baswahili, chez wote bakule ma est kule, du nord mpaka au sud kule, chez wote ni Baswahili phone. Mais hakuna Muswahili tribu, chez wote gisi tuko kule, kila mtu iko na tribu yake, alitokeaka mu tribu yake. Mais c'est nous maintenant, chez batu benye tunatokea mwele ma groupe ya ma linguistique ya Swahili phone, chez njo tunapasha kufanya ile kazi ya kuedike bandugu yetu ya weste, kuwaambia aseme ui tuko Baswahili, lakini kila Muswahili iko na tribu yake. Sasa nye Baswahili benye munanja kukimbia matribi zenyu, munanja kukatala majina zenyu za Babirindwa, Bamambiri kama munanja kukatala majina zenyu, aseme juu kule kuweste kubakinwa, batanja kubakategoriza aseme uko Banyarwanda. Me sawa unakimbia jina yako. D'abord, unajikatala, okay? Unajifanya violence, unajikatala, donc unajideny, okay? Unajideny juu ya nini? Juu unatafuta kusatisfaire benzako, ama unatafuta tu haupendi problem, haupendi conflit, haupendi mihali. Sasa na weye uko perda juu weye unakatala identite yako, na mwenzako kinua naye anakuwa perda juu anaperde opportunité weye umwaprendre. Unaona? Bale batu wenye banasemaka muko Banyarwanda bale, okay? Ukikuwa tu Muswahili ulishakuwa Munyarwanda. Bale batu habana njo information. C'est à nous de s'investir. Ni kazi yetu ya kujiinvestir, kuba faire comprendre qui nous sommes. Okay? Oui, ni kazi yetu. Mi hapa kwa internet, depuis nilingia kwa internet, bakongole kila siku bananita Munyarwanda. Siku banafurahi, bananita oui, véritable patriote, huyu ni dada yetu Congolaise. Siku mimi nasema benye habibafurahishe, banarudia. Wewe tunajua kati tu façon depuis zamani kama uko Munyarwanda. Tunajua ka de toute façon depuis zamani kama unakoka Munyarwanda. Mimi nawaambia mnaweza kunikalifia gisi mnapenda. Nishawaambia ki je suis. Identite yangu siwezi kuikimbia, jamais siwezi kukimbia identite yangu. Siwezi kukimbia identite yangu hata siku moja. Mnasikia?
Juu nikikimbia identite yangu, mie njo niko perdante. Na sa tuko perdante na tuwezi kubankuraje mko mnakimbia ma identite yenyu. Juu mukianja kukimbia ma identite yenyu, nibambie danger kwenye eko. Siku munanja kukimbia ma identite yenyu, ça veut dire na vous devez être prêt aussi à enterrer vos tribus et vos cultures traditionnelles. Ah oui, juu jina yako iko lié na culture, tradition, histoire yako ya peuple yako. Wesa unanja kukatala ile jina, ça veut dire que tu dois être prêt aussi ya kuanja kuzika, kuantere tribu, tradition na culture yako. Nibachekesha. Mimi naenda pale kwa ile groupe culture et tradition congolaise. Juu nisha remarke bandugu ba mingi ba Nord Kivu na Sud Kivu bananja kuchanger majina zao. Bakitafuta kujifaire accepter mu milieu ya bakinwa, banatafuta kajina kamoya kenye kiko mpe bien, kenye kiko mpe sexy, juu bapite basisema seme biko Banyarwanda. Sasa mimi nikauliza mwele groupe, nikasema sasa shie batu ya Kivu et surtout mu culture et mu tribu ya Bamushi na ya Bahavu. Okay? Mimi nasema sasa Bamushi na Bahavu munanja kukimbia majina yenu jua nini? Juu kubamushi na kubahavu kuko jina ya Nkunda. Okay? Depuis affaire Nkunda Batware ilitokaka, Baswahili benye jina yao ni Bakunda balishaka disparaître. Alors que mie personnellement mi najua au moins 3 Nkunda. Mais depuis histoire Kunda Batware ilitokaka, bale Bankunda benye mi najua bote balishaka zika ile majina, habapendake tena babaite Bankunda, balishaka kujitosha Barobere, balishaka kujitosha, balishaka kuwa na majina ya mupya. Mama, sasa mie mwele groupe nikaenda mule, juu niliona Baswahili ba mingi, surtout Baswahili ba Nord Kivu na Sud Kivu. Nikabauliza kule bakaka, mbone depuis hii affaire Kunda Batware ilitokaka, ba mingi benye jina yenyu ziko Bakunda mulishaka disparaître. Ifo mkuwa mnajua kuassume mama yake na mama. Nilisema mule mwele grupe, moto iliwaka mule. Toka hapa, huko infiltre weye. Huku tudetu zamani tunajua kama uko Munyarwanda, sijue nini na nini na nini. Non mais non, écoutez mes chers amis. Vous savez, mukienda niliona kaka moya, jina yake ilikuwa kana ni ule kaka mimi nadhani Rudasindwa. Wiwi ni jina yake Rudasindwa. Bale bakaka sasa balifika Kinshasa bakashanje jina bakakuwa Baruda. Bakakuwa Baruda. Kaka jina yako Rudasindwa. Okay? Kama una assume jina yako unasema jina yangu Rudasindwa. Oui. Okay? Oui, banaweza kusema sasa uko Rwanda, unasema hapana, mimi siko Mnyarwanda, hata kwetu kutribi yetu ile majina ya Rudasindwa zina existe. We inakuwa responsabilite yako sasa uaprande ndugu yako mkongomani mwingine kama kwenyu na nyie kutribi yenu ile jina ya Rudasindwa inatoka. Sasa kule kupaji ya ile culture tradition congolaise. Mimi nikaona watu wengine wanakia kusema mule aseme hapana, jina ya Nkunda iko meme matribi zingine zenye ziko meme mpaka kuma Katanga, kuko Bankunda et tout. Mais c'est que les gens oublient souvent et que même le Kinyarwanda c'est une langue bantouse. Oui, le Kinyarwanda c'est une langue bantouse. Ça veut dire que ce n'est pas de l'extraordinaire mukutani aseme Banyarwanda biko na majina ingine nyeko mu Congo. C'est parce que le Kinyarwanda c'est une langue bantouse. Bandugu ba este benye muko kule ku este, ba Inzigire, Bansimire, ba Mirindi, ba Birindwa, muassume majina zenyu, muziassume. Vous êtes ce que vous êtes. Hakuna mtu mwenye atakona ba intimide mko mnakimbia majina zenyu aseme juu oui itatu expose comme quoi, comme comment. Lorsque toi-même tu ça wepe konanja kujiaccuser, aseme itaku exposer, ça veut dire unajua tu es en train de cacher quelque chose. Mimi mtu sama sawa, mimi siwezi kujifuchika. Je ne peux pas dire que je m'expose. Juu hakuna benye niko nafuchika. Je ne cache rien. Comme je ne cache rien, je ne peux pas être hypocrite. Mpaka kukua kuna katala jina yangu quand même. Bandugu.
Mina baita kameme nyembo mko na ile majina ya marerere majina ya marerere mwanje kuassume majina yenyu. Soyez fiers de ce que vous êtes. Mukuwe fier ya majina yenyu, ya matribu yenyu. Congo iko construit na matribu za mingi, ce qui fait la beauté. Kitu inafanya buzuri beauté ya Congo ni ile diversité yenye tuko nayo. Okay? Bakianja kukuidentifia sema wewe uko Mnyarwanda, wewe uko je ne sais pas, assume. Sema mimi siko Mnyarwanda, niko tribu fulani et j'assume. C'est tout. Où est le problème? Bon, ile ilikuwa entre parenthèses, nilikuwa na bachekesha tu kidogo, mais nilikuwa naambia bandugu wote benye muko kote ya maeste, yenye muko na masura ya MP, muko na masura za neti te, muko na majina ya marerere, muassume tu, muassume tu. Hatuna choix, tunapasha tu kuassume. Haiko vile. Mais ça devient aussi de notre responsabilité. Tuko tunaambia bandugu yetu kuba apprendre. Bandugu yetu ya West banajua tu kama bale ni Baswahili, mais abajua kama kule ku Baswahili na shie tuko different, tuko na matribi, tuko na mafaçon zetu za kuishi, n'est-ce pas? Okay, enjoy un peu bref yene bine kwa nitafuta kusema. Jambo bandugu wote benye munakuyaka hapa, bandugu baluba. Baluba benye mulikomalia kule kumaeste, mulikomalia mumakatanga, baluba benye mulikomaliaka kule kote ya Baswahili phone. Bamingi mulikuyaka hapa kwa hii page ya tuseme ukweli. Mulikuyaka d'abord bien, mlikuwa mnatufelicite. Bandugu mko mnasema kweli, hapa ni bien, n'est-ce pas? Mulikuyaka bamingi hapa. Mulikuyaka bamingi bebili baletaka hapa juu aseme tulisemaka verite ya bya kamere na batu bengine benye biko banaribisha inchi. Haiko vile? Mukakuya baluba bandugu baluba Baswahili. Mukakuya hapa bien mbio sana. Dada, felicitation. Unasema kweli. Ule kamere ni mwizi. Iko naiba, aliaribisha. Tusa. Oui. Aksanti. Tukasemea tu aksanti, karibu mukuye. Si mukakuya. Mukakuya sasa. Mukazania seme hapa ni page yenye tutaka tunasemea tu batu wa moya, tunaacha wengine. Mukasahau kama parmi wale wenye biko banaiba nao habiko banafanya bien mupei. Chisekedi naye iko, mukasahau. Mukapiga bravo, juba alisema bengine. Bravo dada, bravo. Mukakia kutuandikia meme ma inbox. Muko mnafanya kazi ya bien. Muko ifo kudenoncer. Mukatupatia ma courage. Sasa baisha funga kamere. Kamera ule ko mprison. Me franka kule ku presidency ikingaliki napotea. Kaka yenyu pale Felix Tshisekedi akingaliki na iba, akingaliki na detourner franka. Angalia leo masomo hakuna. Felix anakia kududanganya aseme kama leo hakuna masomo ni juu kuko coronavirus. Hapana, me yeye anaenda kukazi, batu wote wanaenda kukazi, ma eglise ziko zinafunguliwa, ma restaurant, mchana ma activite zote ziko. Activite tu moya yenye haiko ni masomo ya batoto. Batoto baende ku masomo banafunga. Mema activite zote za mchana zinakuwaka. Tukifika usiku tena ase corona na kuyaka tena natembea usiku tena banafunga. Mchana activite tu moya inafunga ni ya batoto basiende ku masomo. Sasa kaka yenyu kumbi iko natudanganya se corona, njo maana masomo inafunga juu ya corona, alors que kumbi ile franka ya gratuité ya enseignement hajua kwenye ataitosha. Hajua kwenye atatosha ile franka. Bilisha mukwama hapa mpaka kushingo. Kaka hajue gratuitement kama gratuité ya enseignement bila BJ iko wapi? BJ hakuna. Banakuya tu banatudanganya sasa aseme ile gratuité ya enseignement tufunge kwanja juu ya corona. Franka haiko, hakuna franka. Felix alikuwa nazania aseme kukuya kudirige pays ni kukuya tu kusema na bitu bitafanyika, iko saa mane itatoka mbinguni itakuya kutuangukia. Unakuya unapana soi-disant gratuité ya enseignement. Gratuité ya enseignement, batu wenye balifanya ma étude ya gratuité ya enseignement, banasema seme normalement ile gratuité d'enseignement kama il fallait kuitia exécuter ile gratuité d'enseignement, il fallait ikuwe na kamata au moins 40% ya non, ilikuwa 30% ya budget ya l'État par an. 30% ile itatoka wapi Felix? Itatoka wapi? Na weye ile 30% haujoko utetosha,
na kule ku presidence we na barafiki yako kama ba 600 conseiller muko munakula franka ya peuple sa kalanga. Angalia voilà maintenant batoto bale banekala kunyumba haiko wanasoma. Munakia kutudanganya sema ni corona. Haiko corona. Haiwezi kuwa corona juu toute autre activité iko inaendelea. Toute autre activité mu pays iko inaendelea. Sauf tu batoto njo abasome. Musikie sasa soka Kenya. Mbo sasa nye bakaka baluba baswahili benye mulkia hapa kuturejoindre hapa munasema se tupiganishe. Tupiganishe sasa tuko tunapiganisha bale ba politie bengine ba Moise Katumbi, sasa tuko tunapiganisha ba Kamere, tuko tunapiganisha bale ba Mwami ba Este benye baluzisha kwetu, c'est bon. Mais ça tutagusa tu Felix, pale maneno yana changer. Mulisha kwa mpaka mkoi page mko mnakia kutukana watu. Kaka, wewe muluba mswahili. Juko muluba, me ulikomalia kule Este, ulikomalia kule Makatanga, we muluba mswahili, kama unaona kama hii page haikukonvenire tena, si unatoka tu baba, si unatoka, juu hapa ukweli hatutaacha kuisema, hapa ukweli hatutaacha kuisema, tutaendelea nasema ukweli, kama ina kuderanger, we ni shwa yako, kama ina kuderanger c'est ton problème, me hapa hatutaacha kusema ukweli. Bon, leo nilikia kusemea kwanja kidogo hii histoire ya Union Sacrée. Bandugu, Union Sacrée tulikuwa tunaangalia hivi na macho, mimi nabambia kama nilikuwa napotea hapa kidogo juu nilikuwa napiganisha kule ku Front National, kule kwa Mangalafone, nilikuwa napiganisha kule. Union Sacrée shivote kisu tuliona ilianja ikaenda ikarudi ikageuka, okay? Leo tunafika ku Union Sacrée hakuna resultat, okay? Union Sacrée bandugu yetu walitupigia hapa poitrine. Union Sacrée, Felix atabaonesha, Felix anakia kushanje biote etu. Sasa hii maneno ya Union Sacrée lianjaka. Niliambia ba Kongole nikamwambia huyu president wenyu wa machafu ya munene hivi, wa kichwa ya mkubwa, mtu mwenye na kichwa ya mkubwa mehana kalite ya cerveau. Donc kalite ya kichwa mkubwa kalite ya cerveau njo hakuna. Ona Banyarwanda gisi kwa bapiga dada, Banyarwanda babuma bichwa wa kidogo kidogo, me kalite ya maservo iko mule. Servo ya kuiba, ya kukonstruire kwabo. Menye, bichwa ya munene, bichwa ya kabambi, me hakuna mo kalite ya servo, hakuna kalite ya servo. Ni mavi na mavi tunjwe na yala mule mabichwa ya mkubwa vile. Kaka yenyu anakuya hapa aseme anakuya na madiskuru, njo vile, ça fait des ans niko natumika, njo vile, siko naweza kutumika juu, bananitia kama miti mubarabara, mwani nitembeze inchi bien haiko. Des ans passés, tukwa nabambia même chose. Uyu papa haiko na babeba fasi, uyu papa, ni aventurier. Ni mtu mwenye hana vision hata moya. Ni mtu mwenye alikuya pale turu yabo bakule nabo bapate bebatapata baende. Hakuna vision yole papa iko nayo. Hakuna. Mtu mzima anafika ku presidence banamwambia aseme utafanya nini? Aseme hajue benye atafanya, ata conduire inchi selon benye iko na pitamo. Président de la République, s'il vous plaît. Sawa batu yena kamera balijingia kama mwema avantire. Mimi niliambia kanyiba Kongole, mimi nabambia koma eske shie ba Kongole tungaliki peuple namuna gani kwenye bana tutia mu deal. Okay? Les gens qui nous parlent que des deals. Biko natwambia seme kuko deal balifanya deal. Mimi nabambia na shie tuko tunana na ba accompagner. Muko mna accompagner batu mu deal yenye hamujue benye balisikilizana. Batu banakuya banekala banasikilizana gisi batakonduire inchi. Alors que tuko na constitution yenye nasema namuna gani inchi inapasha kuenda. Banakuya banatuletea deal. Voilà deal njoi. Da toute façon shi ba Kongole atujue deal. Bonjo banajua deal. Banajua benye balisikilizana. Shie ba Kongole aseme twende kuba accompagner. Muta accompagner batu benye hamujue benye biko banafanya. Voilà, tumusindikize tu. C'est un fils du pays. Tumusindikize. Tutamusindikiza munini benye atujue. Sikia ba Kongole, batu ya masantima. Mutamusindikiza mtu mbitu benye hajue benye iko nafanya. Koma eske unaweza kusindikiza mtu mbenye hajue benye iko nafanya? Non. On ne peut pas accompagner quelqu'un qu'on ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. Bana sindikiza ka mtu mwenye anakuonesha bwana njo vile tulisikilizana nabo hivi na hivi na hivi, njo dile yenyewe, njo hii etu na shi tunaangalia kwanja deal tunasema hapana,
Hivi ni vya mubaya, shia tutabingiamo. Ama tunaangalia tunasema quand même c'est raisonnable. Tunaweza enda kidogo kidogo tuangalie kwenye tutapeleka hii nchi. Me ule papa Felix Tshisekedi mpaka leo bakongole nye benye munenda kumusindikiza, munenda kumwakompanye chef de l'etat, mutamwakompanye selon quelle vision, quelle base, quel deal, munabijua hamubijue. Voilà, twende tumusindikize. Shi tukabikatala dès le départ, tulikatala kaya maneno ni ba aventurier ni ba mwizi banakuya pale kuiba. Unasikia? Nye ba masantima mutenda kubasindikiza. Mulenda kubasindikiza. 2 ans plus tard, Tshisekedi yolo anakuya na bambia aseme, njo vile siko natumika juu watu benilinda kanabo madil biko bananiampeshe nitumike. 2 ans ule papa natupitisha hivi ma voyage. Pepo. Na kama haiko hii corona, ule papa angendelea na voyage kila siku kona tudanganya, asiko naenda kutafuta ba investisseur. Ba investisseur, nani njo alitupatiaka Felix Tshisekedi kazi ya kuwa natafuta ba investisseur? Ba investisseur banakiaka mu pays sa Congo haiko pays ya kwenda kuwa natafuta ba investisseur. Ba investisseur batakuya bo peke. Parce que nous avons tout ce qu'il faut. Kazi ya Felix Tshisekedi ni commandant suprême. Le premier citoyen soldat, il doit assurer kama sécurité iko partout mwetandi ya pays. Kazi yake ya kwanza ile, commandant suprême. Kaka anakimbia kazi yake kikomanda supreme, kaka anajipatia kazi ingine ya kukuwa naenda muma voyage kutafuta ba investisseur. Nani alipatia ka Felix Tshisekedi ile kazi ya kukuwa nenda natafuta ba investisseur? Nani? Kazi yake kikomanda supreme, premier citoyen soldat wa inchi. Est-ce que ile pays iko na paix? Est-ce que mwele pays kuko ba Congolais biko na insécurité? Commandant suprême, premier soldat du pays. Pays haina sécurité. Pays kila siku ma frontiere ni va et vient. Leo tena mimi natoka kuona kaka mwingine tena natoka kutia ma video ingine pale Banyarwanda baisha nja kuya kwa naingia sasa na biko banatosha sasa tellement que ile makope ya makolta ya kutosha makolta na mu makamio ilisha kwa tellement bananja kubakamata na makamio bananja kuvala sasa maveste biko banashona maveste biko banakuya tu sasa ba civile anakuya pale Goma ama anakuya pale mu Nord Kivu, mu Sud Kivu, banavala bananja kuvala makolta mu manguo kisha bana traverser banaenda banarudia kwabo. Donc frontière ya est de la République, ma frontière yote kule donc kota bima ingia toka gisu unapenda. Na ba soda, na ba civile, hakuna mtu mwanajuaka, na terroriste, hakuna mtu nani njoo anajua nani njoo nani. Komanda supreme wenyu Felix Tshisekedi iko kule, iko nabambia maisware kila siku, iko natafuta ba investisseur. Hakuna kazi hakuna mwalimu mpatia kazi ya kutafuta ba investisseur. Kazi yake ni mbili. Komanda supreme, premier soda. Deuxième kazi yake ya pili ni kukuwa garant wa ma institution. Donc garant ya constitution. Anapasha kuassurer kama ba institution na constitution iko respecte na ma institution ziko zinatumika. Njo kazi ya Felix Tshisekedi tu ile. Kazi yake mbili ile tu. Mupei kazi ya president mbili tu njo ile. Mais les messieurs, donc yepeke d'abord ana violé constitution parce qu'il devait être le garant de la constitution. Yepeke alishaka violé les constitution, yena kabila bakakamata constitution. Yena kabila bakakamata constitution, bakaifunga, bakaitia à côté, bakafanya deal. Donc leo tuko mu pays yenye tunatembeaka na deal. Ça veut dire mweye Felix na kukua garant ya constitution. Hakwake tena garant constitution juu yepeke alishaka deja kupasula donc kuchana ile constitution. Chef commandant banasema nini commandant chef supreme kama njo commandant chef supreme wa pays haiko juu pays kingaliki vita kila siku. Maintenant le monsieur il fait quoi là-bas? Anafanya nini? Alishanja kuikalia mu eglise, president mzima ananja kwenda kuikalia mu eglise, president iko nenda kupana mwisho ya mwaka iko nenda kutupatia message aseme president iko natupatia message ya fin de l'année aseme anarudisha pays mu mikono ya Mungu. Donc peuple congolais inakupatia kazi Felix we commandant supreme
ujue kuservir, sauvegarder unité nationale, ujue kuleta sécurité sur l'ensemble du territoire. Weye unakamata ile responsabilité, aseme unairudishia kwa Mungu. Regardez-moi ces messieurs-là. Sali anjaka maneno ya union sacrée. Tukambia bakongole, tukambia si unaona maneno tulikuwa tunamwambia kila siku. Huyu president wenyu tulikuwa tunamwambia kila siku kama haiko natumika, hakuna benyeko nafanya, iko na ba distraire. 2 ans plus tard yeye ule peke anakia kubambia seme hakuna benyeko nafanya juu ba partenaire yake bana mubare, n'est-ce pas? Oh, union sacrée. Union sacrée. Nilikuwa naambia wale balikuwa wanajipresser kwenda ku union sacrée. Mimi nasema nyebe nyemo mnajipresser kwenda ku union sacrée. Mbele ya kwenda ku union sacrée, muulize ule aventurier wenyu wa Felix Tshisekedi. Dile alifanyaka na Kabila iko wapi? Juu hamutaenda kujilinye kuingia mu union sacrée na hamujue deal. Deal iko gani? Me angalia kama Kongolea kwake na akili. Bana baita mukie union sacrée. Nyie tena bale munakimbia mnaenda tena kuingia ku union sacrée. Deal iko wapi? Juu ule mtu mwenye alisinye ile deal yake ba partenaire aseme bana muampeshe atumike. Juu akie kutafuta renfort kuba Kongole, anapasha kudabor kubaonesha ama kubambia deal ilikuwa nini? Na nyie tena bakongole gisi munakuwaka batu ya masantima, batu wenye hamana akili, muko saba yenye bali kubakula kama servo. Bichwa ya munene makalite ya servo hakuna. Nyie bale tena munakimbia se union sacrée, union sacrée. Est-ce que le monsieur vous a montré, alibaonesha ku papier, ok, mukie union sacrée, munanye mulimuuliza quand même. Ok, tunaweza kukusaidia, mais est-ce quand même unaweza kutuambia deal yako na ule papa ilikuwa gani ya wewe na Kabila? Hamujue deal, munaenda kujienroler mu union sacrée. Voilà, union sacrée munakuya. Munakia kusaidia Tshisekedi. Munaanza kuuliza sasa Tshisekedi, biko wapi? Papier ko wapi? Tutafanya nini? Anabambia seme no. Nyie hamukukuya hapa juu kuuliza ile ma question zote. Nyie mulikuya hapa juu tu ya kuniaccompagner. Muikale pale pembeni, muniache nifanye. Le monsieur il a fait 2 ans. Mu bêtise. Hakujua vya kufanya. Mais sasa anakuya tena, anapenda tena mukie mu union sacrée, muikale tena mko ba téléspectateurs wake, mko mnaangalia benyeko nafanya. 2 ans il n'a rien fait. Mais mukuye tena mu union sacrée, musimwambie quoi faire, musimuoneshe quoi faire, muikale, muaccompagner, nye muangalie tu benyeko nafanya. Mais muangalie le papa wa kichwa kabambi hivi mebongo, kalite ya bongo ya cerveau hakuna. Benzake banasema seme bon? Donc chez tulikuya mu union sacrée kukia tu kuingia, mais hakuna contribution, hatutasema, hatutadiscuter, hakuna plan ya sortie, hakuna plan. D'abord tuoneshe mulisema na deal yenyu na ule papeli kwa nini? Hapendi kusema. Mimi nimeelewa Kongole, unaona maneno ya union sacrée hii. Kuko hipoteze mbili. Hipoteze ya kwanza ni huyu papa Felix Tshisekedi iko coincé na ba partenaire wake. Gisi ko coincé na ba partenaire wake, atautiliser ba Congolais. Parce que lui kuye kuutiliser batu hana mchezo. Atautiliser ba Congolais, ataba utiliser comme escalier. Juu sa iko mushimu. Ataba utiliser mutakuwa sa ba escalier. Ile escalier tamuservir kupanda. Sa atapanda anatoka chini ya mai, juu sa iko mu mai, iko na jinwaye. Sa atatoka atapanda tafika yulu kwenye anaona kama hana tena besoin yenyu. Il va s'en sortir de l'autre côté, ataba abandonner. Njo hypothèse yangu ilikuwa ya kwanza. Et voilà maintenant, parmi les ma hypothèse nilipatiaka ba Kongole, moya enjoy ile zangi Moindo anasema tulienda kumusindikiza, tunafika kule, tunaanza kumuuliza tudiskite sasa, gisi tutatumika, anabambia hapana, nyie mkukuya huku juu ya kudiskite na mie, nyie mulikuya huku tu juu ya kuniaccompagner. Donc kumu faire sortir de l'autre côté du problème. Munasikia? Voilà. Deuxième hypothèse niliambiaka ba Kongole, nilibambiaka hivi. Ule papa mwenye munatafuta na kusaidia Felix Tshisekedi, deal yake na Kabila, mie na weye sheba Kongole hatuijue. Deal yake na Kabila, yeye tu na Kabila njoba naijua. Kuko possibilité yenye Kabila peut-être balisikizana na Tshisekedi kama mie nda kupatia pouvoir, mais après 5 ans utanirudishia. La plupart des Congolais banasema Kabila, banasema non, deal yabo ni après 5 ans batarudishia Kabila pouvoir. Peut-être ma soupçon, tunaweza kuanja kuona ma soupçon juu Felix eko Kinshasa anafanya kabyake, Kabila iko unafanya byake,
Olive Lembe ananjaka kwenda muma interieur, donc muma province kufanya, donc iko nenda kufanya ondire juu Olive Lembe kisa nenda kama province, c'est comme si iko nafanya campagne électorale. Ok, iko nafanya kampanye, babapende tena, babapatie confiance, babarudishe tena. Hii vyote venye Olive Lembe anaenda kufanya muma este kule, kwa nenda na tembea ile ni kampanye électorale. Juu banajua kama mu 2023 kuko ile possibilité barudie. Peut-être pas Kabila lui-même, hapana Kabila yeye-même comme Kabila Kabila Joseph, mais muile famille ya Kabila moya wao anapasha kurudia. Banaweza kutuletea Olive Lembe ama banaweza kutuletea Zoe. Juu munaona Zoe depuis alienda kule Tanganyika. Mukiona gisi Tanganyika biko banaiyenga, Tanganyika ilishakuwa ondire nuye jour. Tanganyika ya jana ilikuwa ingine, ya leo inakuwa ingine. Pourquoi? Ni juu ya kuseduire ba Congolais. Kubaonesha seme oh Bobi ko capable, banaweza kujenga et tout. Mais ces gens-là ils ont fait 18 ans sur la tête de ces pays-là. Balifanyaka 18 ans. Hawakufanyaka kitu. Voilà juu atakutafuta tena kukorrompre tena ma esprit ya ba Congolais, banatafuta kutonesha kama Zoe iko anafanya. Juu Tanganyika ilishakuwa sabulaya, Tanganyika kuko mabarabara, Tanganyika Zoe anaitransforme etu. Juu kesho bakiwa balete tena Zoe Kabila akuwe tena candidat présidentiel. Avec l'appui, nana atamsaidia kufanya makampagne. Mutu mwenye konaenda kukonquérir leo este de la République ni njo mama waro, aseba na muitaka mama waro, Olive Lembe. Olive Lembe ko mueste kule, mashamba, ma élevage, ma fromage, je ne sais pas, kuenga ma église, kuenga kupana mafranka ku ma école, ba réhabiliter ma école. Juu unajua bale batu bashako ba Congolais benye habana akili, munapasha comprendre quelque chose. Raison pour laquelle bale batu bote banapiganiaka ile groupistique ya groupe ya linguistique swahiliphone. Parce que ile groupe yo peke inaleta 40% ya population ya batu ya kuvote mu pays. Ça veut dire mutu mwenye iko na capacité ya conquérir ile groupe ya baswahiliphone yote, iko na kapasite ya kuganye ma election mu Congo. Njo mana munaona bale ba politicien bote habawachake kutoka kule kuma region ya baswahiliphone. Ils sont toujours là-bas. On se demande, est-ce que Congo, nye bote benye munakiaka kule kila siku kuma este, est-ce que Congo ni este tu? Congo haiko este. Congo haiko este. Tuko na 26 provinces. Ile ma provinces zingine nazo banaweza kameme kuwa napenda kubaona. Koma eske hamuachake este kila siku este. Ese yenyewe na kwenye munendaka kwenye ese ya Nord Kivu na Sud Kivu kwenye munendaka kila siku kule nako mafia haishi. Banyarwanda habaishi kuleta invasion kule. Kila siku ni kuiba. Donc nanye mulisha kuingia mwele mafia ya kuiba, vous volez, munaiba ile population biote. Biake benyeko sipoze kuwa navyo, kisha tena munakuya kujifanya ba pompier. Donc muko munatia moto, kisha tena munakuya kujifanya ba pompier, munabaletea tena aide. Donc peuple yenye iko méprisé, peuple yenye haina kitu, iko na njala, munaiiba. Kisha tena munakuya tena munaipatia tena chakula kwa ile franga yenye mulibaiba, juu bale batu tena baanje kubaimbia tena jalelo. Angalia akili mbaya bale batu. Voilà maintenant Tshisekedi na Bakabila kama njo balisikilizana ka vile kama Tshisekedi batampatia 5 juu Tshisekedi il était prêt à négocier tout. Yena kamera balikuwa prêt à kunégocier biote. Banajua kama hatukupata election. OK? Bakaiba election ya Fayulu. Hatukupata election, acha tukamate tu hii 5 gisi banatupatia hii 5 na shie tujifanye tuibe, tukule, tukamate franka, tukimbie, turudishia watu pouvoir yabo. Ilikuwa opportunité ya ile 5 ya kujienrichir. Felix est au courant. Bandugu yake wengine baluba ba sentimentale njo habapendi kusikia ile maneno. Felix est au courant, il est au courant. Yeye na Kamere banajua benye balendaka kusinye na Kabila. Banajua. Nyie batu ba este munatuambia kabia Kamere hapa kila siku. Kamere wenye mina bambiaka Kamere de toute façon depuis alendaka kusinye. Kamere hana susi yenyu leo mpaka kesho kutwa. Kamere hana susi yenyu.
Non, kamera ana susi yenyu. De preuve. Hakuna ndugu ya kamera mwanakuwa kule Mabukavu, Magoma, habana susi yenyu. Ces gens-là, ce sont les voleurs. Bo kazi yabo ni kukula, kukamata ile mafranka, kuinvestir à l'étranger, batoto yabo baende kuishi à l'étranger. Parmi bale ba policier bote banakuwa na baiba pale. Munoshaka una nani mwenye anakamata na kia kuinstaller batoto yake mu province yabo. Hakuna. Juu nyie ni bakobai, nyie ni batu ya kufanya expérimentation. Je vais négocier au nom de ces peuples-là. Nyie peuple munabakia pale, oh, Fukamere, oh, je ne sais pas qui est qui, et oh, tout ça. Bale ba leader benyu babongo. Ye iko kule Kinshasa iko napiga madame, iko napiga dame banasemaka, angalia kisi ata faire avancer ma pion zake, juu ye akule, apate, ajian sortir, akamate franka, aende kuinvestir Bulaya. Bale batu wote batoto wao wanakuwa wapi? Bale batu wote batoto wao wanakuwa Bulaya. Batoto wao biko ma province. Nyie ma province nyie njo bakobai babo, batu ya kuutiliser, batu ya kumanipule, batu ya kukonte mavu. Nyie ni batu ya mavua électorale. Mukisha bapatia mavua vile, bana bapatia ma t-shirt, muna bakilia depuis balikupatia kakale ka t-shirt. Maisha yako haikushanja, hakuna binyo lipataka balikupatia. Siku ya maeleksio bana baletea kama t-shirt na machumvi. Na masaki na banaleta masaki ya mchele biko wanapatia kila mtu sakombi moya. Bana kamata mavote yenyu 5 ans après njo mtabaonaka tena. Kisha unabakia kule Bukavu ama Goma ama kule Lubumbashi ama kule muma province uko tunasema politicien wetu ule anakuwaka kule na shie tuko kameme na representative tuko na ba representa kule ba politicien. Kwenyu kuko erosion, hakuna mai ya kukunywa, hakuna courant, kuko mustike, hakuna kitu. Ba policia balisha bachia kule kwenyu kama haiko ma ONG international, kama nyinyi mko banani. Angalia mafasi sama ma Nord na Masidi Kivu. Kule hakuna employer. Nani anapatia watu kazi kule? Apana batu banatumika mu gouvernement. Na habiko ba mingi ni pourcentage ya kidogo sana kabisa, pourcentage ya kidogo. Apart bale nani analetaka kazi? Kuko ba investisseur banaweza kuya hata kule kuleta kazi. Hakuna. Employer kule ma este kule ma Nord Kivu na Masidi Kivu, employer wabo ni Monisco. Na ma ONG zingine. Ushasikia pays gani yenye hakuna hata compagnie 5. Hakuna hata compagnie 5 ya munene inakuya kusema apart bale ba Monisco na bale banakia kupie ma minere zenyu. Hakuna hata 5 compagnie ilishakuya kule nasema 5 compagnie tunapatia ba Kongole kazi swasa hii compagnie iko na 1000 à 5000 Kongole banatumikaka kwa ile compagnie. Hakuna. Ni ma Monisco tu na ma ONG. Pays yenye ko géré par les ONG. Kisha onekala kule Bukavu ama Goma uko natupatia mahistoria ya kamere. We, unakulaka franka ONG. We, kama ONG we hawezi kuishi weye. Peuple moya balisha donc bicho ya kabambi mais qualité ya cerveau hakuna. Bicho ya kabambi hakuna qualité ya cerveau. We mona kulaka franka ya ONG. Kama ma ONG existe mu este, ONG zilishaka ota mu este sa shamba. Pays za ma ONG. Aujourd'hui même, mukisema muanje kufukuza ile ma ONG. Ce sont les jeunes là qui travaillent même ONG qui batabapiganisha. Ça devient un danger permanent même les ONG là. Ça devient un danger permanent. Jubu itafuta kufaire comprendre ile jeunesse yenye ko pale unawambia iye ONG haiwezi kuenga pays. Responsabilité napasha kurudia ku gouvernement. Bo biko mu mentali yabo ilishakuwa mentali ya survie. Survie ça veut dire c'est que nous devons manger aujourd'hui. Tunapashwa kula. Na kama Monisco ama ma ONG njo zinabapatia ile kazi juu bapate kameme ka quelque chose ya kukula. Wewe molkia kubambia ile ma Monisco na ma ONG haiko njo façon ya kuvivre vile, tu deviens un ennemi à battre tout de suite. Bata kuua. Regardez niveau yenye pays iko amo. Ma ONG zishajiinstalle kule ma este de la République. Mnajua kama ma ONG zenye ziko ma este zishakuwa na mashamba. Ma ONG zishakuwa na mashamba,
ba ONG bazungu biko na mashamba, ma ONG zishakuwa na mashamba, ma ONG zinanja kutuma batu yabo ku mashamba, ma ONG zinanja kulima, kisha tena bakiwa banakia tena kuuzishia tena ba local. ONG njo inanja kulima, juu ya kuuzishia ba local. Le même ONG yenye yo bobiko banaenda kulimisha, biko naenda kumashamba kulima. Ile même ONG zinanja kupatia ba Kongole mamaragi, masukari, juu nye mubakie mu nyumba, musiende kulima shamba. Nye mubakie mu manyumba mukwe ba depanda ya ba ONG tena kukua nanunua tena chakula ya ONG. C'est un pays comme ça. Nirudie mbyenye nilikuwa nasema. Dili ya Kabila na Felix Tshisekedi. Jinsi Felix Tshisekedi atabarudishia bakabili pouvoir mu 2023. Kabili kona prepare terrain yake. Olive Lembeko kila siku ku este, kila siku propagande, kila siku mama wa roho, kila siku iko na gabula, kila siku anapita huku anarudi huku. Tulishaona propaganda si ya Zoe Kabila kule Tanganyika. Kila siku ni Zoe Kabila, kila siku Zoe iko na forme polisi wake iko na ordre, polisi wake mabarabara Zoe anaenga kule, Zoe iko nafanya mashamba, Zoe. Juu ya kutupreparele tena polepole baturudishie tena Kabili. Okay? Bakisha turudishia Kabili juu bale batu ya Kabila bale banajua tellement ke balifanya tellement bya mubaya mwele inchi. Kama habana mu pouvoir, bote bataishia mu CPI, bote bataishia kwenda mu refuge, bote bataishia kwenda mu prison. Ils savent. Na njo maana banapasha kukua na mkono yabo mu pouvoir quelque part. Gisu lona Kabila alipatia pouvoir kidogo Tshisekedi, mais pouvoir kidogo yepeke akingaliki na igere. Oui. Voilà maintenant Tshisekedi juu ya kusaidia sasa Kabila kumurudishia dili yake ya 2023. Tshisekedi il faut sasa asaidie Kabila kuua ile opposition yenye ilikuwa inabakia. Ile opposition kidogo ile ilikuwa inabakia ya Lamuka ile. Il fallait Tshisekedi aiue, asaidie Kabila kuua ile opposition. Voilà Tshisekedi anajitosha, victime, mie, bapendi nitumike, tusa, Bemba Katumbi, mukuye. Hakuinvita ka Martin Fayulu. Bemba Katumbi mukuye. Juu anapenda kubatosha mwa ile Lamuka, kudivize sasa ile Lamuka ikufe. Juu anajua kama Lamuka itafanya faire face mu 2023. Banajua ile. Maintenant, il faut faire toute la confusion pour nettoyer biote. Comme ça, 2023, terrain ibaki vide juu, bakabili bakuye tena barudie. C'est ça Félix a fait. Ni la hypothèse tumbili ile tu. Voilà kisi bakongolea bakuye na akili, njo bale banaenda mbio. Bemba Katumbi kuya, ale, sans réfléchir. Uyu mtu alitucheza mablage Geneve. Haya tupatia ka explication mpaka leo. Akaenda akatuiba maelection. Kabila akampatia resultat yenye haikukua yake. Voilà tena yule tena anakuya tena anatuita sema mke munisaidie na nyie bawili tena nyie bale tellement muko na mabicho ya kabambi mais kalite ya cerveau hakuna. Nyie bale tena ale boom munaenda sema munaenda kumsaidia nani Chilombo. Sur quelle base mtaenda kusaidia Chilombo? Il est confortable là où il est. Chilombo kama anapenda kudestabiliser Kabila, si il veut vraiment déstabiliser Kabila, il connaît quoi faire. Mukwege alienda kumpelekea soi-disant histoire sa alikuwa anafanya makonsultation. Mukwege alienda kumwambia maneno ya rapport mapping. Rapport mapping iko sur la table Chilombo. Kama unapenda kudestabiliser Kabila, unajua namna gani ya kumdestabiliser? On met ce rapport mapping en marche. Tunaweka rapport mapping en marche, Kabila atakuwa déstabilisé. Mais Chilombo ne peut pas accompagner le rapport mapping. Hawezi kuyaaccompagner. Juu iko mudili yake na Kabila. Kabila est venu enrichir. Kabila aliambiaka Felix, kuya, ikala, we na we kula. Juu Kabila najua kama le batu ni batu ya manjoir. Ni batu walikuwa na muanvie kama ye Kabila kuna kula ye peke. Ni batu ya kukula. Mukuye, muikale, mukule na nyie, mukule bienyu, mukamate mafranka yenyu. Leo Chilombo ananja kwenda kuwekesha mamilion mu Dubai, mu Mabulaya, mafranka yebo tipo na iba. Iko nenda.
iko nenda mumakota étranger. Siku Félix anatoka pale, anafunga vyake, anaenda ke Bulaya. Félix n'investit même pas chez lui. Les messieurs, il ne connaît même pas chez lui. Depuis alingiaka mu pouvoir, ata mbujima ikananga, haya endaka, il s'en fout de vous. Me bandugeke baluba tunjo banekala pale, wakwetu. Kule kwenye munamwambiaka kila siku wakwenyu. Hakuna hata kitu. Erosion, batu banakulaka, batu hakuna province iko hakuna ma provinces ziko pauvre kushinda makasai mbili. Pauvre, unasikia ka pauvreté yenyeko Kasai. Balikuwa hapa Bulaya biko banatudanganya hapa kila siku. Kabila naharibisha kwetu. Kule kama na sample na ravage. Kabila naharibisha kule kwebo. Mimi nilikuwa nadhania hawa baluba bote banafanyaka makelele ya UDPS hapa. Nilikuwa nadhania siku kameme batapata pouvoir. Batakamata kameme banajifunga, banaingia mavion, banaenda kameme kuikala kwanja kwao kule kwao mambujima ikananga. Baende na kuangalia namuna gani d'abord bataarrange kwabo. Juu kila siku ilikuwa kama kwetu hakuko bien ni juu ya Mobutu. Mobutu ali faire souffrir baluba. Kama kwetu hakuko bien ni juu huyu Kabila likuya aka maltraiter baluba et tout ça. Bon, sasa nyie Mungu naye halalaki akasema okay, ndabatosha mulimiere. Pouvoir, munapenda pouvoir. Kabila atakamata pouvoir anabapatia anabapatia mikono. Depuis Kabila alibapatia ka pouvoir, kwenyu kuko aye bakasaye. Si tunyi bakasaye baswahili fone munakuyaka pa kututukana kwa hii page. Depuis balibapatia ile pouvoir soit disant ba pouvoir, kwenyu kuko aye. Ile franka yote yenye Tshisekedi kona iba pale, iko naitia wapi? Haiinvestir kwenyu? Ile franka yote Tshisekedi kona iba ile, haiinvestir kwenyu. Hakuna kitu avant, before and after, avant et après. Kasai iko vile muliachaka. Bale batoto ya Tshisekedi Etienne benye alizala kasa machawa. Iko sa chawa inafanya infection. Mutu muzima alizala kama batu 500 yepeke sur cette terre. Réchauffement climatique. Bale batoto bote ba Tshisekedi benye alizala bale. Biko wa Bulaya. Kakabo eko mu pouvoir, mais biko Bulaya. Ulie baseme babetu alikipiganyaka kameme 32 kama 38 ya pouvoir. Hapa tunapata kameme, tuende kameme na kurudia kwetu, kuangalia namuna gani tutaweza kuleta kataka development na kuankuraje bale baluba bote benye biko inje, barudie d'abord kwetu. Hakuna. Biko mabulaya, bakingaliki Bulaya. Biko Bulaya ndre biko mu refuge. Bakingaliki banaishi Bulaya ndre biko mu refuge, alors que biko ku pouvoir, soit disant biko ku pouvoir. Donc kakako alipata pouvoir juu mubaki mu Bulaya ndre muko mu refuge. Non. C'est la malhonnêteté totale. Ni malhonnêteté bongo total. Juu mulikuwa mnasema Mobutu njo aliba privé, musiende kutengeneza kwenyu. Kabila naye alikuya aliba privé, musiende kutengeneza kwenyu. Maintenant votre frère est là. Mungaliki mnafanya nini Bulaya? Na mungaliki mnafanya nini mu Kinshasa? Mungu mnafanya nini pale? Hakuna. Juu haiko développement ya Kasai, haiko développement ya ba Congolais qui vous intéresse. Ce qui vous intéressait, c'était aussi de vous asseoir. Nanyi muikale kwa ile makiti, nanyi mukule gisi bakabila balikuwa banakula, nanyi mukule gisi ba Mobutu balikuwa banakula. Ce qui vous faisait, c'était la jalousie. Vous étiez en train de jalousier. Mulikuwa muna jalousier ba Mobutiste, na mulikuwa muna jalousier ba Kabiliste gisi kwa banakula. Nanyi mufike pale mukule. Hamukuwa na susi ya bakongole, on a vu ça, tunaona na macho. Bakongole haikuwa susi yenyu. Jusqu'au preuve du contraire, ata kule kwenyu Kasai nye peke. Hakuna hata development mpaka leo. Ile franka yote Tshisekedi kona iba. Kila siku ananjata kupana ma ordre. Mukamate 12 millions yende ku ensemble. Mukamate 5 millions pale, mukamate 2 millions tutafanya messe. Aseme messe ya kama ma messe ya fin de l'année. 2 millions hapa, 3 millions pale. Mulete franka, tununulie watu majipe. President muzima alishaba kilia tu, kila siku ni kugabula majipe mu anniversaire. Anniversaire ya fulani, president lipana jeep. Mtu fulani iko nafanya makelele kule, kutafuta kujirasure kama haiko tena nafanya makelele sana, mumugabulie jeep.
Kila siku president kugabulia watu majipe, kugabulia watu majipe. Oh, basale lianzambe, kama ni pasteur, mubagabulie majipe. Munagabulia bale ba pasteur majipe juu munajua kama bale ba pasteur ifo bafanyie ma propaganda kuma misa yabo. Bale ba mouton yabo wenye ko ma misa juu kesho mutabambia tu aseme mu vote Felix mu vote Felix. Gisi ni batu benye habana ma cerveau yenye itumike, bata vote Felix juu pasteur alisema ba vote Felix. Allez, voilà, kila pasteur ule munampatia jeep. Ba chef kutimie benye biko korompi. Chef kutimie ule ko nafanya makelele, tumpatie jeep. Munapana jeep. Juba chef kutimie na bobiko tusa ba pasteur. Juba chef kutimie ba leo ba chakwa tusa na ba pasteur. Chef kutimie anajua kama iko na village yote ana contrôler le village. Ile village bale ba villageois ba habana akili, ni ba villageois benyiko ba illettré, habana akili de ce qui se passe politiquement. Bale ba villageois banangoya katwa seme chef kutimie alisema nini? Mwami alisema nini? Mwami alisema mu voter Felix. Mwami alisema mu voter Kabila. Mwami alisema mu voter Kabila. Bale ba mama bote benya bajo kuandika Kabila, église ene na kamata pale na kamata relève banenda kumamisa. Je vous dis ce qui se passe dans ce pays là amuta itika. Niko na bapatia exemple yenye mimi najua typiquement. Kule kote ya Mangweshe kule maeste kule Mangweshe kule kuma village. Vous savez ce qui s'est passé, ce qui se passe lorsqu'il s'agit ya kufanya mavote. Ça ya mavote, mwami ama chef kutimie njo ata décider. Juu bali mu corrompre. Okay? Chef kutimie bali mukorompre na mama wa roho, ama Kabila, ama Felix. Chef kutimie, ye iko na ile village yote, bana mungo yaka, ye opinion yake njo, bana pasha kufata. Village na ngoya, mwami alisema nini? Chef kutimie alisema nini? Chef kutimie atatoka pala alisema, muvote Kabila. Tutavote Kabila, okay. Sasa haba mama benye biko hapa abaju kuandika Kabila. Jua abaju kuandika, abaju kusoma. Batafanya bananja standa kwenda eglise. Chef kutimie anakuwa associé na eglise. Muma eglise sasa kusaba mama banenda kila siku dimanche. Njo biko banabafundisha sasa namuna gani banaandikaka Kabila. Biko banabandikisha sasa andika hivi Kabila. Ba mama bale banabandikisha banajua kuandika sasa Kabila. Jusu kia kuvote ule mama hajua yake kuandika kitu ingine. Anajua tu kuandika ile jina yenye balimufundisha kuandika Kabila. Anajua tu kuandika ile. Regardez comment est-ce qu'on est tenté muone gisi qu'on enda na exploiter peuple. Kisha sema Kabila iko na mavua za mingi kule este. Tshisekedi alitoka na mavua za mingi kule este. Tshisekedi alitoka na mavua za mingi kule. Bongo bale batu haba kufanya shwa. Bali ba manipule, bali enda nafundisha bale ba mama ba villageois na ba papa villageois namuna gani ya kuandika jina ya mtu. Vous vous rendez compte? Njo pays yenye tu kwa moile. Sasa huyu papa wa kichwa akabambi huyu kama njo Felix Tshisekedi, papa wa kichwa akabambi me hakuna kalite ya cerveau. Ye ule sasa na union sacrée yake tena alienda kufanya union sacrée na kufa. Union sacrée jua nini juu niliambia ba Kongole hamwezi kwenda munenda munasindikiza mtu mwenye hamujue benye ko naenda nafanya. Hamujue benye ko amo. On accompagne quelqu'un qui on connaît. Benye iko amo. Huyu mwenye hamujue benye ko amo mko mnaenda munamsindikizia nini? Voilà union sacrée lishakufa. Union sacrée ilianja juzi tu hapa. Leo Bemba na Katumbi banasema bo bana bitoka amo juu habaone claire biko banauliza Felix nani kaye ya charge ama ligne ya conduite ama batafanya nini? Felix alishabaambia na batu yake Felix alishakuwa extremiste. Felix alishakuwa extremiste. Iko na groupe yake ya baluba benye biko namwambia quoi faire comment faire. Si nous devons faire ceci, tutafanya hivi na hivi ni juu ya bien-être ya IDPS. Et lorsque wanasema ni bien-être ya IDPS, haiko bien-être ya IDPS comme parti ni bien-être ya baluba. Sasa biko wanaenda na maske mu soi-disant bien-être ya IDPS. Haiko bien-être ya IDPS, bien-être ya baluba. Soi-disant seme ye Katumbi na Bemba sasa banataka aseme babapatie kama ma ministère régalienne, banapenda babapatie kama bakwe kama ba premier ministre tout. Non. Ile ma espace iko réservé juu ya IDPS. Non, haiko IDPS ni juu ya baluba. Biko mwa ile extremisme ya grave. Kama hauko mwa ile cercle yabo soi-disant IDPS yenye basha biko na maske IDPS ni baluba, hautapata poste, hautapata kazi, hautapata. Donc toi tu es là seulement ulukia kuba accompagner, ulukia kuba sindikiza.
hauna vya kusema, ikala pale, kama kuko bumamiete batakupatia ukule, me hauna vya kuuliza, hauna vya kusema, hauna vya kukontribue, ça ne te concerne pas. Funga kinywa, ikala chini, ngoya. Njo ilisha kuwa systeme pale ya ule Tshisekedi. Voilà, sasa Bemba na Katumbi banasema shi atuone claire tunabitoka amo. Bale ba papa ba mabichwa ya mkubwa, me kalite ya cerveau haiko. Mutu sa Bemba kichwa kabambi, me hakuna kalite ya cerveau. Donc vous ni batu benye biko nendelea na jitupa mu kaje ya lion, mais kisha banakuya kesho tena kutuambia tena ni ba victime. Mais est-ce que ça ce sont les dirigeants que chie tutakuwa nendelea na soutenir? Ba dirigeant benye habana akili. Dirigeant hana akili, ni dirigeant tu wa kufata, dirigeant wa masantima, dirigeant wa muziki. Biko kuka muziki kabo kamoya hivi, balikuwa kama batoto ya fulani, batoto ya Babemba Saolona, batoto ya ba Etienne Tshisekedi, batoto ya ba Moïse Katumbi, batu bani balifanyaka majina. Politique congolaise ilishaka baki André Kaklebe kaba malfecteur. Na kale Kaklebe kaba malfecteur, voilà, chie ba Congolais. Chie njo tuko tunaenda tunaba accompagner. Oui, ni ba leader betu. Ni ba leader alisema nini? We peke uwezi kukala pale ukwe leader. We peke gisu ko pale hauko leader. Ifo ongoe Moïse Katumbi aseme nini? Ifo ongoe Bemba aseme nini? Ifo kungoa Tshisekedi aseme nini? Baluba nyiba pale muko mpale muko mnangoa Tshisekedi aseme nini? Ule Tshisekedi na kukuya na kuenda taendaka hauta Kasai hamutaona kataki. Hakuna nani banasemaka nini? Hakuna heritage ule Tshisekedi ataachia Kasai. Hakuna. Au contraire, anakuya tena kuleta bakasaye, atabachia ma problème nye bakasaye. Muko na ma problème na bandugenyo ba Congolais leo Félix atakamata franka ke bibi yake batoto yake batarudia Ulaya. Biko déjà ils ont déjà tout ce qu'ils veulent. Nye mutabakia pale munanja kusema tulimwa kompanyaka akatu abandone. Njo malangaje za mingi zetu tulishanja kusikia mwe masiku njo zile zabata IDPS. Nous on a fait cette lutte. Basi ba Congolais wengine bakufanyaka ile lutte. Munazani ile lutte ilikuwa kayo nyunyi peke. Ba Congolais balifanya lutte ya Congo. Nous sommes en train de faire lutte ya Congo. Nye mulifanya lutte ya IDPS. Ya parti politique mwende muikale pale mukule. Nye mukufanya lutte ya Congo, mulifanya lutte ya IDPS. Na njo ma resultats zile ziko leo. Juu leo sasa muko mu pouvoir, pays haimarche. Jua nini? Parce que mulifanya lutte yenye iko ya bongo. Hamukufanya lutte ya Congo, mulifanya lutte ya IDPS. IDPS ifike mu pouvoir, ijiinstale na nye mukule, iko turu yenyu. Njo ma lutte za maparti politike zile. Kila mtu apiganishe parti politike yake, kila mtu mwenye aliendaka anajipositione mu parti politike, siku tutapata batatupatia maposte. Njo mentalite ya Congolais ile. Ya kwenda mu maparti politike kujipositione. Mimi ndaenda kujipositione mu parti politike, twende tu. Juu pale kuchance tukipata chance na shie tutaingia mu pouvoir na shie itakuwa turu yetu ya kukula. Njo mentalite ya Congolais ile. Bale bote benye biko mu INC. Juzi hapa nilikuwa mina kwa mu groupe moja balinitiaka mbele mu groupe moja batu ya ba INC. Tunaenda mule mu groupe tuko tunasikia benye biko bana discuter mule. Unasikia ba papa ba mukubwa, bipapa bya mukubwa benye bipapa bya mukubwa nyama diplôme. Bikingaliki mpaka leo depuis il y a 2 ans passés avant ma histoire ya ma élection. Balituingiza mu groupe mule aseme les amis la diaspora qui vous tienne derrière kama kamera. Tunaingia mule tuko nasikia kama hivi yuko nasema baki sema pale tunatafuta kubarudisha ku raisonnement. Tunamwambia bakaka, lakini eske mnaona hii na hii iko raisonnable? Eske hii pays ta profiter kwa hii na hii? Utasikia dada weye unakuwa katuna makelele humu, unapendaka tu kudistraire batu. Shie tuko natafuta d'abord tufike pale tuangalie kisu tutachanger ile pays. Mpaka leo mule habasemake development, mule habasemake batafanya nini sasa banafika ku pouvoir. Hakuna ta projet ya development. Mule mwele magroupe na kwa katu kamere Google iko ana akili sana, iko intelligent. Kamere Google monsieur Google ni jalelo. Ba papa bazima sema ni ba universitaire, ba papa balisomaka ni jalelo. Mpaka siku balikamata kamera waba kamotia mu prison.
bakingaliki mwele groupe. Kamere banamuonea, kamere kila siku ni kamere. Mina balizaka papa umu hamuna projet de développement. Kameme pays il faut y avancer. Kamere walimufunga mubi yake. Sasa umu tutakuwa tunasumulia tu ya kamere development iko wapi, tutafanya nini? Nyebe mko mna akili, mulisoma, mulilete ma projet de développement hapa. Hakuna projet. Kila siku mule grupe. Kamere, marayo angalia. Juzi hapa marayo nikasirika. Nikaingia mwele grupe nikamwambia nyie bibaba ya mkubwa hivi balishaba nyambia mwele ma cerveau. Hamuna haya bapapa mkubwa hivi bibaba benye habina mana. Nikabatukana bakanibloke. Parce que ce n'est pas possible kukuwa na kutana bapapa bakubwa munekala mu groupe juu aseme muko batu ya parti politique. Donc les histoires du pays, maneno ya nyeko nedelea mu pays, kama biko banaiba, bana violer, tout ce qui se passe à l'est là-bas, hababisemake mwele groupe. Maneno ya Minembwe, hababisemake mwele groupe. Tout ça hababiseme, juu ni batu ya parti politique, ni batu ya INC. Donc tout ce qui les intéresse c'est Kamere. Kamere, basi INC, basi parti politique, basi ule boji, basi ule fulani, basi le fulani. Donc nous allons nous asseoir dans ça tous les jours, mouko mna discuter maneno ya parti politique alors que pays iko nenda mu merde. Voilà les histoires des partis politiques. Tout le monde veut se positionner dans un parti politique au cas où nachie tunapata pouvoir, nachie tukule. Vous voulez que nous nous accompagnions dans ça? Munapenda chie tuba accompagner mobile buduru. Hapana, non. Nous ne pouvons pas vous accompagner dans ça. Voilà les mêmes luttes que l'IDPS a fait. Même lutte ya IDPS. IDPS ilikuwa natudanganya pa 32 ya makelele. IDPS, siku tutakamata, IPI, itakuwa hivi na hivi na hivi. Nyie bale IDPS bale bapatia pouvoir wo. Mungu mnafanya nini? Hakuna. Juu hamukukuwa na vision, amour ya inchi. Souci yenyu ilikuwa IDPS ipate pouvoir, mu placer batu yenyu ya IDPS mu pouvoir, pale mu environnement, kisha mukule. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est ce que nous sommes en train de voir. Na siku munamaliza, nye bote muko, bale batu bote ba IDPS venye biko bale. Bote biko banaenga manyumba mabulaya. Biko bana investir ba bibi, donc ba bibi ba deuxième bureau, bote biko deja mabulaya. Manyumba bananunulia manyumba bibi yao manyumba tout ça. Donc ni kwenda pale ni kuepuize franka, kwenda kuyenga à l'étranger, kuengea batoto yao à l'étranger, kuinstaller mafia yao à l'étranger. Le Congo ça ne les concerne pas. Sasa we Congolais, siku utakuwa mgonjwa hospital gani utaendako? Juu bale benye biko mu pouvoir pale, biko bana installer batoto yao Bulaya kwenye kuko ma hôpitaux za bien. Biko bana installer batoto yao kwenye kuko masomo za bien. Sa binaribika kule, bona wao banengia mu avion, banakuya Bulaya. We Kongolo lishaikalia tu pale Kongo, tu pale kwenye hauna ni masomo, ni hôpitaux, ni santé, ni à manger, ulishakalia tu jina ya Félix Béton. Félix Béton. Balisha bafanya tu mukala, munekala tu kumakwen kila siku ma analyse politique. Félix Béton. Papa bazima munekalia tu mule mu INC. Nani njo Kamere Google, Kamere kona akili, Kamere njo pacificateur, ye njo solution. Solution gani Kamere konayo ye ule na mwenzake Tshisekedi baliendaka solution yabo njoi dili balienda kututia mo na Kabila. Njo solution. Angalia baduru. Malheureusement, c'est ça l'homme congolais. Et l'homme congolais, pas n'importe quel homme congolais. L'homme congolais qui s'appelle intellectuel. Ase kona akili alisomaka. Kichwa ya kabambi, meka hakuna kalite ya cerveau. Kichwa ya kabambi, me hakuna kalite ya cerveau. Tukia kubambia vile shie njo tunakuwa les hommes à battre. Shie njo tunakuwa watu ya mubaya. Shie njo ba impoli. Sasa huyu Felix, sinebambia alikia kutupitishia hata na union sacrée. Union sacrée ye ule alishaenda sasa kule, peut-être aussi aliutiliser bale babemba na bakatumbi comme stepping stone, comme escalier. Alishafika kwenye naenda. Juu alisha corrompre, alisha nunua wale ba député ba mingi pale, anaona sasa nilisha kwa kameme na majorité yenye nilikuwa nataka. Maintenant là na Katumbi na Bemba sina nabo tena besoin, anatupa. Tandis que ile majorité yenye iko na construire pale ni majorité ya FCC. Mais
Niye ba fanatike ya Tshisekedi, vous n'arrêtez pas à nous dire que Tshisekedi iko napiganisha Kabila, mais majorité yenye iko nayo mule ni batu ya FCC. Na mtu mwalisha jifanya sentinelle wa bale ba député balikuya ba FCC Kabund aseme ye iko anajiporte gara wa sécurité wa wale batu. Mais biko mwile deal yabo, ce sont les mêmes gens, ils sont en train de travailler pour la même chose. C'est la même chose. Voilà, banaua sasa, banaua nani, banaua ce qu'on appelle banaua opposition. Katumbi na Bemba balisha ba utiliser, ils ont cassé l'opposition. Katumbi na Bemba tena batafani batarudia tena kwa Fayulu. Ça on ne sait encore jamais. Juu politicien congolais ni mtu mwenye hana haya, iko sa mbaraga wa barabara. Politicien congolais hana haya. Kama batarudia tena kule kwa Fayulu, mie na we hatujue, tuangalie tena gisi bita continue. Desode na desode bakumba Kongomani. Congolais, siku weye utajua kama na weye uko citoyen responsable, na weye uko apele ya kusauver ile Congo. Kama kila Congolais ananja kupenser vile, ananja kureflechir aseme c'est moi qui va sauver ce pays là, mutona gisi ile pays ita changer. Mais tant que nyie bote kila mtu huyu angoe Katumbi kule, ule angoe Bemba kule, ule angoe Kamere kule, ule angoe Tshisekedi kule, ule angoe Bahati Lukwebo kule, huyu angoe muko mnangoya ba mwizi. Les gens qui s'en foutent de vous, batoto ya bobote biko Bulaya. Leurs avenirs c'est en Europe, hapana kuma province. Tshisekedi président de la République, bandugu yake, batoto yake, tout le monde Bulaya. Habarudia takule juu famille Tshisekedi kianja d'abord kurudia Mbujimai ama Kananga. Vous allez voir beaucoup de baluba vont rentrer. Baluba mingi na watarudia wanasema bwana tutiane mikono kwanja juu Kasai c'est la honte. Kama Kasai iko parmi ma province zenye ziko le plus pauvre. Na she turudie kwanja kwetu kwenda kutia mikono. C'est pas ça qui les concerne. Haiko njo susi yabo ile. Susi ya Tshisekedi na familia yake, nabo bakule, nabo bakwe na mafranga gisi Mobutu alikuwa nayo, nabo baachie batoto yabo, kisha banaenda saa yabo inaisha. Nabo banaenda Bulaya, banaenda kuikalia mafranga bo wenye baliiba Congo. C'est ça l'esprit d'un homme congolais. Dans tout ça, bana ba expliquer vile hamuta comprendre. Tukibambia vile hamuta comprendre. Tukibambia vile wewe uko na akili ya Kamere. Kamere kona akili gani kunishinda mimi sawa? Mimi nashinda akili Kamere, akili mbali sana. Juka mimi nilikuwa kama nilikuwa Kamere, d'abord singeowanga Amida. Kuonesha deja kama le Messie il n'est même pas intelligent. Wewe masawa uko na akili kushinda Kamere. Mimi nashinda Kamere akili na mbali sana. Mbali sana. Mbali sana kabisa. Juu mimi siwezi kuwa mpoliticien niko kwa ile niveau kwenye Kamere alifika, kubiote Kamere alifika kako, na kwao hakuna hataka dispensaire. Dispensaire ya bure, kwao hakuna dispensaire. Kamera nekaliaka kila siku muma zaiko na mawenge muzika na ma concert ya Koffi Olomide iko napiga kwake iko na balipa ma $20,000. $20,000 kamata musicien Kinshasa akiye kwako kupiga concert ni ma $10,000 $20,000. Kamera le faisait tous les week-ends. Chaque week-end ma anniversaire et tout ma $20,000. Koffi kamata $20,000 kia kucheza hapa kwangu. Anaita barafiki yake ba Ngotini Ngobila kama ba Ngotini Lobila na bale ba venturier bote ba politicien Kinshasa banekala biko wanasikia ma muziki ya ba Koffi Olomide pale Kinshasa. Mais kwabo kule ku village kila siku kwenye banakiaka kuba exploiter kubatosha ko vote. Kule kwabo hakuna taka dispensaire. Est-ce que mnajua $20,000 inaweza kufanya kazi gani mu village? Kubaonesha kwenye mie masani niko na akili kushinda Kamere. Mie siwezi kutia $20,000 mu musicien. Ndatia $20,000 mu musicien. Comment possible? Ile $20,000 ni franka mingi sana. Ndaenda hata kuretape, hata kurehabilite kama somo, hata ku village. Kubaonesha kama mie niko na akili kushinda Kamere. Me Kamere kila weekend, kila anniversaire ya bibi yake akifata anniversaire, bibi yake akinyamba hata mufuzi. Ifo baite Koffi ake kuimbia ile pete ya bibi yake aliimba. Mama Amida, kitoko lokola nini, tusa, bamutoshe nyimbo. $20,000. Ule njo mnapenda mie masabu mko mnanimbia kila siku masikio. Google,
pacificateur, n'importe quoi. Hivi baba vya mkubwa hivi ya papa vya kabambi viko vinasema seme bilisoma kama masomo. Hivi papa vya kabambi vya kameriste hivi. Le papa sans dignité, bi papa benye ondre ma mustike zilibanyambiaka mu mavichwa. Siku gani mutatoka mwa hii betize? Siku gani mutatoka mwa ile betize? Hakuna projet. Kila siku ni madiscussion ya vitu haina maana. Hakuna projet ya development iko wapi? Hamnanga hata projet ya development. Les papas qui discutent seulement sur les bêtises. Kila siku ni discussion ya bêtises. Voilà bale baluba banafanya kamera hivi. Voilà bale baluba balifanya kamera hivi. Amujue kama baluba balikuwa vile depuis zamani. Regardez les structures de l'IDPS. Vous allez comprendre les baluba. C'est depuis longtemps. Mie nilianja kupiganisha ile structure ya baluba depuis zamani, kama ni ba tribaliste, ni ba egoiste, ni batu benye banapendaka kuutiliser benzabo comme ma étagère juu bapande bajiretrouver. Donc Kamera ne savait pas ça. Kamera kwa najua ile. Duru. Duru kabisa. Batu benye abana esprit ya développement. Bapapa bakubwa mulisoma kama masomo, kila siku ni kudanganyaka tu Banyarwanda. Banyarwanda banatufanya hivi. Banyarwanda balitufanya hivi. Banyarwanda njoo walibatuma musileta hata maidea ya development kwenye. Shie benye tuko tunabaambia verite, nyie tena njoo mko kutupiganisha. Iko sa mtu mwali nita kuniambia seme dama sawa, mina comprendre kama frustration yako na bale ba mwami et tout ça mais usko na batukana. Nikamwambia sasa ule mwami wenyu. Nikamwambia bale ba mwami wenyu bila yeye na kwaka nini parent. Juu mwami iko leader. Iko leader traditionnel, n'est-ce pas? Mwami ni leader, chef coutumier ni leader traditionnel. Ule mwami naye iko na obligation kubapatia bilan nyie batu wenye mulimpatia ile pouvoir traditionnel. Les gens qui ne sont même pas conscients kama munapasha kulomba aussi mwami abapatie bilan de l'année. Hii mwaka tulifanya nini? Donc mwami anekala pale aishaka kwa mopao. Mko mnamuimbia tu mwami. Mais mwami hananga bilan, hana bilan. Hii année village yenu ili produire nini? Ili produire maharagi, ili produire sukari, ili produire makana sikre, ili produire makuku, ili produire mayai, ili produire tomate, ili produire nini? Oui, hii village yetu inakuwa ka fort kuproduire tomate. Mais hii ane hatukuproduire tomate juu kulikuwa hii probleme, budongo inaribika, tunapasha kutrete budongo, tout ça. Nyeba mami benyu habakwake na bilan, parent, kubambia qu'est-ce qui s'est passé au village. Aseshe wa masa tu respecte ba mwami. Munisikia maneno ya babatu. Les villages qui ne produisent rien. Ule mwami kesho mutatuambia aseme akwe président de la République. Voilà le leadership que vous êtes en train de nous imposer. Un président son pays ne produit rien. Un président, son pays ne produit rien. Tout ba consommateur, a tout produire. Habana esprit ya production, habana production, habajua ku produire kitu. Hakuna politique ya production, hakuna. Mais munatafuta kutu obliger, tukwe na mu respecter. Fachi beton, fachi bi beton. Beton, kuko mtu mwana toka kusema pase mulishasikia beton ilitoshako nani? Ilitoshako plant. Beton haezi, c'est normal que fachi kwe beton. Juu beton inakauka, beton haiko budongo. Beton haitoshake mboleo. C'est normal. Parce que c'est quelqu'un qui est sèche dans la tête. Hana mawazo ya production. Vous voulez que ces gens-là que nous allons respecter. Masa uko na respecter ba mwami. Mwami hana bilan. Depuis mwami alingiaka ku pouvoir hakuna bilan ya mwami. Mwami muzima village yake haiproduiraki hata haiwezi hata kuproduire mayai ya kuku haina. Village haina production ya mayai. Mayai ze munanja kukula zinanjaka kutoka kwa pays étranger. Kama Rwanda, Burundi, Uganda, Zambi haikuwapatia mayai hamutakula. Memuko na bamwami ma village kwenye hamwezi hata kuproduire mayai. Quel peuple incompétent. Quel peuple incompétent.
Hakuna production. Mwami. Ma village haiwezi kuproduire hata oignon. Production iko wapi? Ase respect. Si chez babantu il faut tukwe tuna respecter n'importe quoi. N'importe quoi kabisa. Respect hakuna tena. Nye jeunesse muko mnajua kama ile bitu biko natafuta kuba impose ya bongo ile ya marespect. Munapasha ile respect njo ilitumaka bitu soit disant binafika kwenye tuko. Parce que lorsque bale batu wenye biko bakubwa soit disant les aînés, njo balipitia ile ma bêtise hivi njo kwenye tuko. O respecter les aînés. Ça veut dire que ule aîné akifanya kitu yenye iko ya mubaya hawezi kumquestionner. Et voilà, c'est comme ça que nous avons cultivé cette culture ya bêtise na bêtise. Juu kukutana mtu mwenyeko mkubwa aseme iko nafanya kitu fulani hautamuuliza. Kesho anaenda, ananyamba, anauzisha meme lupango, anauzisha meme pays, hamwezi kumquestionner. Juu ya respect ya batu ya bakubwa, soit disant tu respecter ba aîné. Cette génération yetu ya pashia hatuta respecta tena batu bakubwa. Unasikia? Hatutakuwa na respecte tena. Ba mwami benyu wote. Nye njo muna mnasema sema nakuwa na langage ya mubaya. Langage ya mubaya tutaitilize hii mwaka. Bale ba mwami benyu wote tutakuwa na baingiza bidole mu matako. Unasikia? Bidole mu matako. Oui. Bale ba dirigeant benyu wote tutakuwa na baingiza bidole mu matako. Muko deja muna mesana deja hii malangage. Mwami. Kamere. Felix, respecte Felix. Respecte Felix. Tutamutia hii mwaka Felix, tutamutia nani bidole mu matako. Okay? Ile chakula biko nakula bile chakula biko nakula ile bata nyamba ile chakula yote biko nakula bata nyamba. Okay? Njo vile wandugu bapenzi. Njo kwenye situation ya pays yenye iko catastrophique. Situation ya pays iko catastrophique. Ule Chilombo hakuna kwenye iko natupeleka. Okay? Ule bofu wetu, beau-frère. Bali tuliyataka beau-frère. Bibi yake peka alituambia kasa ni bofu. Ni mimi nabaletea huyu bofu wenyu. Kumbi kweli alituletea vraiment un véritable fou. Anekala pale iko na donc anaanza kugere pays sa ni mwake munyumba mu konti yake ya banki. 12 millions toke pale iende corrompre ba député. 5 millions toke pale iende kufanya hivi. 5 millions. Donc on dirait nyumba franca pays inakuwa yake. Il fait ce qu'il veut. Commandant suprême mwenye ko supposé kutupatia sécurité. Ça ne le concerne pas. Garant de la constitution, ça ne le concerne pas. Donc kazi mbili yenye bakongole banamujua amo yenye balimupatiaka, ça ne le concerne pas. Maintenant, nous devons nous asseoir kuangalia show Hollywood, show ya Felix Tshisekedi. Afanye benye anapenda, akonduire pays gisi anapenda, afanye maunion sacré gisi anapenda, siku anapenda tena kuita ingine mouvement huku anaitosha, afanye shie tuikale bakongole batoto bakongole abande ku masomo, batoto bakongole hakuna santé, hakuna rien. Tuikale tuko tunabangalia gisi biko banacheza na mamilions zetu, gisi biko banacheza na pays, shie tuikale tuseme haleluya, amen. Felix Tshisekedi mwana ya Nzambe po asambelaka, aseme anasalaka Mungu. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est un peu ça mes amis. Mutaniona nilikuwa nabambia tu kubasalimia, kubaambia kama bamingi menasikia, nilipata ma message. Mulini miss, mulikuwa mnanitafuta Dama Sawa wenyu iko, on est ensemble, tuko hapa, restez vigilant, mubake mu vigilance, batu basibadanganye tena bandugu. Nyie batu ya este, ba este ya République, surtout ba Swahiliphone en général. Nyie bote ba Swahiliphone, tunapasha kuchanger quand même mentalité na kuevoluer ka mentalité ketu kadogo. La plupart de vous mungaliki mu mentalité mo un peu primitive. Congo yenye iko leo un grand pays comme le Congo que nous avons aujourd'hui, les pays là kama tunapasha kuielever kuishimamisha ishimame kama pays, munapasha kutoka bumbule bu mentalité primitive bakwa na bakia mu regionalisme. Muko mwaima comportement ya regionalisme grave. Congolais wa Mswahiliphone ni mtu mwenye iko direct ngaliki mu 1940.
Baswahili fone ba mingi biko ndrem comme ma 1940. Batu bengaliki tout confortable mu makwen zabo, za ma pays zabo, kote ya ma tribu zabo, kote ya ma region zabo, kote ya ma linguistique wabo. Sasa si ugani mutapataka chance ya kupata ba dirigeant benye biko competent, juu hamupendi kufungula masikio kupatia batu bengine chance. Akisha sikia tu aseme ule dirigeant na kwaka Mukongo. Vous savez qu'il y a beaucoup de munajua kama kuko ba dirigeant batu ya baswahili fone ba mingi benye habapendi hata kupatia Martin Fayulu chance ya kusikia. Je ne suis pas en train de vous conduire aseme mwene mfatane na Martin Fayulu, pas nécessairement. Mais hamupatie mutu leader chance ya kusikia au moins programme ama bienyeko na bambia jutu aseme non, bale ni batu ya mbali, bale ni batu ya Bakongo banasemaka lugha ya mbali sana, kule ni mbali sana. Mais nous sommes les Congolais, tuko ba Congolais. Kama tunapasha kuconstruire pays, tunapasha kuconstruire pays mu vision na mentalité ya kujua kama leader Congolais anaweza kutokea n'importe coin ya pays. Okay? Hamute ekala ondre muko muma 1940. Baswahili fone munakoka bato ondre muko muma 1940. Tuko deja muma 2000 ans, tuko deja muma 2000 ans. Mufungule ma esprit yenyu, mufungule mujue kuwa na kapasite ya kusikia batu bengine, maide ya batu bengine na kukapte message ya batu bengine. Ba mingi pale sasa tellement muko deja traumatisé mumule mu mentalité bwenyu bwa kuikala mu macoin ma régionalisme. Donc gisi muliona gisi balifunga kamere, vous ne savez plus quoi faire. Hamujue bya kufanya. Mulishe kalia tu pale aseme il faut batutoshe leader wetu, il faut batutoshe. Mais il y a beaucoup de politiciens ba leader baneza kutokea mule mu Congo. Bengine mwisha tukala tu pale nyuma Moïse Katumbi. Bila Moïse rien, bila Moïse rien. Juu uko na tuma mentalité ya 1940. Mentalité ya 1940. Hatuwe construire inchi vile, hapana, pas du tout. Leader mwana anapasha kukuya mwa ile pays, anapasha kuwa mtu mwenye anajua kuunifier, banir d'abord ile mentalité mu mabicho ya Bakongole. Kubatosha kabisa mwele muma regionalisme. Hatuta musikia juu haiko wa huku Kivu. Hatuta musikia juu haiko huku Katanga. Huku ni Katanga ni yetu. Katanga tu ba leader tu ba Katanga. Ba leader tu ba Katanga. Buma mentalité bwa 1940. Épargnez-vous mutoke mwabule bwa mentalité bwa primitive. Comme j'appelle. C'est un peu ça. Le Congo est indivisible, tutabakia ba moya, tutabakia kupiganisha, juu kesho ile Congo ibakie Congo yenye mutawachia nyie batoto yenyu comme héritage. OK? Mwache kusindikiza ba politiciens, ils ne sont pas là pour vous. Bobi ko natafuta kukula franka, ba kamate le franka ba achie batoto bo héritage bulaya. OK? C'est un peu ça. Mina bapenda sana. Tutaonana dans les jours à venir. Ingeta.